ukumanya ngwensi yakura ukumanya ngwensi yakura abahara bambarara bine pare no gushwita buki abahara kare bambarara bine pare no gushwita buki bine minwa netukura bine nono zengurano bine figa kare zengurano bine kara kare zengurano bine minwa netukura bine nono zengurano no basanga no mu taxi no basanga no mu katare no basanga no mu chachi bine minwa netukura bine shoti kare zengurano bine mbone kare zengurano bine kara kare makeup abahara bambarara kare kanti bahe na kigambo kisa kanti kube na kidongo kisa kare kanti bahe na kigambo kisa kiruri kidiri kiri tindindiri kiruri kidiri kiri tindindiri kiruri kidiri kiri tindindiri kiruri kidiri kiri tindindiri kare kanti kube na kidongo kisa kare kanti bahe na kigambo kisa abahara bambarara bine minwa netukura abahara bambarara bine nono zengurano Nuwagwe Starboy J kandi Oria TV West omurego wa TV West program ne yasisimu kandi tumuhimserita kandi kokuna nakuraganise twagaruka no mjenyi witu kafuzi nkunda kumwetererwa kafuza bwo kubaka shogoro chaka kafuzi nuko kakusinga yo kunkora twakwakira ha TV West mwebaye kunyakira gundo murundi amazina Smart Boy Junior akafuzi ka mukama nishemererwa ba TV West gumana umuntu yayisa abantu bakamanya bakampe mirimo mwebare umurimo gumukora ningusiyemo amina ati Smart Boy Junior ninye nango tugambere wozarwa nkahiyurga nkayokumuka nkahi ninzarwa mitoma no siruhinda nimbera kakoba mulimbarara niko ngena kadingi daka kano katera je munungu kije wakiga ryari umbwire akadingi nkakega nindi 2014 nkani nchiri sente nimwe nayigira akadingi kugira ngo nonoye buraburizaho so kunahereze nije nashanga nako mugasho mubasaka kozesa entertainment no basaka kozesa music so nanye nashara munajya ntikankaterere kimwe nyongere mu bukugu kafuzi ka nyamahanga ryari gahi akafuzi ni story nkuko nabwe nabwino ko nakuzere nico cyatumire nakora keshongoro akefuzi mbwena abantu mumeni bagandara ntituje futahisa akafuzi ka nyamahanga futahisa akafuzi ka nyamahanga benda kumara keshongora aka mekagenda kata basi kadingi diwe wanji hati yorinka hinja hati West oya TV West mawe ngeno waza kutweshongorera yakeshongoro kefuzi mawe chetandika turibe kaleke kakuliwe nyabo kaleke kakuliwe sebo utakita nako kakure akafuzi ka mukama utakita nako kakure kolishanga katine ngoyi ukajweke nako kakure kolishanga katine mere ukalise nako kakure nyowe kaza kuzagwa sebo naye shanga ndinyenka haza umuseji ya mukama abazire bona bakafa ebibanja tokabibona n'amatungo tokagabona okushoma tokakubona mazima akafuzi kakine naku abandi nibaza kushoma hulira akafuzi kazakukora abandi nibagenda kurya akafuzi kazayiziba nibaruga no kwega nyabo nibatera akafuzi kako bakatere kono mu mutwe bakatere kone bijere bakatere kone mikono mazima nibatera akafuzi haza akafuzi kakine naku mazima umuseji ya mukama nobukakuba kashomire akalimo takakabona emirimo eya hati mazima nibabuza bazire sebo nibabuza bazire nyabo uri mwijukuru woha uri mutabani woha
kubarabe batakumanyire mazima n'akarimoto kakabona abina bazire kare nimusimeho mukama abatine bazire nabo nyamuhanga bakume kare mazima abanywisa barise haza abateke naha mukono mumanye ngo ubufuzi kare ni bubi ni bubi ni bubi ni bubi ubufuzi kare ni bubi ubufuzi tibwita sebo ubufuzi tibwita nyabo konko ubufuzi ni bubi mazima ni bubi ni bubi ni bubi mazima bambe niyo nachika kuba kayishongoraka nakanshemeza nko kuchura mazima nashemererwa muno kugira ngo n'abantu bayimba kurebesha hejo bundi bine kibiha mu bundi bine kibega mu bwanoza kwika washanga tuganira ha video yo mwana umwe nyine yasigira umuntu ngo amureberere azabe namutera umwana we kitorogo we namurubata bamutambika kuriya ureba ngo wensi nimbi ayitura twakikaha wano tutuse tugenda kufa if we do not change so ninyenda ngo abantu abantu baturebesha hejo ebwire bwo biri mutaragaza baterera makashongora kandi rero nabwanyuma ugareke n'ubuhabuzi bwawe kunka bwakari akeshongora ko kakara mu buhabuzi mazima kadingido kamushangana korati kadingidi kamushangana jorume kadingidi umuhimana korati kadingidi umuhimana nywamate Musare tende chamakeba musare kapaya muhara Maria ni muka muchebe Sofia ni muka njanabo Hagata ni muka Junia Kaseri ni muka Geradi Chakusare tende chamakeba Chakushara kapaya muhara Ndawaho ndawaiwe Talitungo kadura Sente nomje nyarire Najima kabazine hakatunga kadura hakasente kagenda yaza hakayasi talitungo kadura nyabo talitungo kadura sebo sente nomdenyarire kare chakushare tende chamakeba chamushare tende chamakeba Kanyagwanda rahi Kanyagwanda waya kaza bunjereza kusoma diporoma kaba ni mpaka na Kanyagwanda kafa Kanyagwanda waya kaza bunjereza kusoma diporoma kaza bunjereza kusoma diporoma abaganda bakikiriza n'abatoro bakikiriza abanyakole bikiriza n'abaciga bakikiriza n'inyendi kusinga okutera kadingidi kakagamba ko muntungu cyandabaho kakagamba ko muntungu cyandabaho gwatitenje malikaga ekitenje malikaga digido chakarom chakar hazatandi watamsaka tomsaka digido chakarom chakar hazatandi watamsaka tomsaka tu abari n'abandi baterenga roko tinkumanya kavuzi kanyamuhanga bagatukume kureta haburwa katanu mazima kuricanje basikamazi warumanje haburwa katanu tinkumanya ndije shemerirwa ko nkanye mbisininye ndangu turi ko irero kuhendera kuba turi abageni korgo miyara akiriyo ne frembere by'emizano oterezo buhabuzi bwa bigambo byo wakwenona ngo rekera bari mbarebesha heje so ibigambo byanje ningira ngo abine amafuzo muka ningashi abakazi abakuletera abana abakuzara hero babakwateje akubo mwana natine mushango ora kamuzara nyina nishe bamukuletera konko bamukuletire we tahine cyakumanya ngo tiwabo ngweno ine kumureberera akakura wabino bufuzi mu bukwateje mureke kububona bonesa mureke kuburya he byabwe mu bureberere bukure nabo banyensa abantu bo mugasho nani nyenda gabe namba zanje simu abantu abantu bo bamitomo kwe ndamusaba mu ba Sofia na Gerard nindamusaba abantu bamitoma bona twasibwe de evangelista katamunanwire afande tugume ahali we takaruga TV West akajya ngo natamburamutsitse nanyisire ni fane wanje munongo ayebale kunkunda no kumpo bahagize bweye nindamusa n'abantu bona bakumanya Smart Boy Junior kafuzi kanyamuhanga nishaba mu mpereze mirimo mu ndetere oburango nimbukora so enamba zanje wano nyenda no basakura ba MTN ya 0 mushanju 88 93 52 ana na mukaga deni ya Airtel
ni 0 Darko tutere mwiche shongoro turi kusibura abarebe ba TV Western nyenda ngo momense program ne yasisimuka kandi nake yongerayo bas ikinde kakuzikanya muhanga tuminse rita Meri wanje ni mukunda kabiri kipapari ni mukunda kabiri korunyanya abandi bona yowe nkabanga naronda Meri mu Uganda yona naronda Meri mu Seji yona utari nyanga kashasho mugongo utari nyanga bazire wakashasha ni mukunda Meri bambe uramukwateho nabana yenda mwite uramugambeho nabana yenda gwari mugamba banyuko kamureke Meri kaningamba Meri kanikunda Meri kaninyenda Vision Group yakuretera the new Vision Digital Experience app. Omushago kutunga ebirungi omungaro zawe hati nobasa kushoma kuhurikiriza no kureba makuru agakufa munsi yawe. Hurikiriza kandi urebe program zawe ezori kukunda ha radios na TVs za Vision Group. Ebi byona nibibasika uri kukozesa esimu yawe kandi habwabusha utatire musente yona. Echo inokora zo musimu yawe on Play Store oronde New Vision Digital Experience app installing rero uguma murembe hurira nubasa kwetera bwa selfie uri kuchatinga na presenter wawe omu APG New Vision Digital Experience. We shall keep evolving. If you take me the way, what me die, nothing I can do. Muliwa basemye koza bakola Dangote babalao Simba babalao Chibu babalao Mondi babalao Zombie babalao. Amanya bampita businge Kristo. Amanya Rosias. Amabara ninyo Atwaire Moses. I'm Roselle the Untold. Nibanyita Janet. Amazina nabanyita Tamire Deus. Thanks for the show, Babilo. Nenda Keshongoro. Please play me. Nenda Kabare. Nisaba yakazina. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Webare munonga. Quatesimu! For the first time in Uganda, you can pay in installments and own a smartphone instantly. Get to own the Samsung A3 Core, Samsung A01, or Samsung A11 and pay back in either daily, weekly, or monthly installments for a period of a year. To check if you're eligible for the offer, dial *284*49# today. You also enjoy free 500 MB on the purchased phone every month for the entire loan repayment period. Ha! Uganda nyuma! Airtel, the smartphone network, in proud partnership with MasterCard, Samsung, and Asante Financial Services. Noyenda kumanya okuwa kubasa kushashura omushoro orukurabira omunkora eya karomagezi ey'omutimbagano. Manya okwenkora ya Ifris erukubasa kwera business yawe
program ya TV West butunu olwa mukagooru 2013 by'okwakashatu 2021. Abagambi bakuru harimu Richard Mugisha orukora URA ahabwa Orange Resolve, Proscovia Kayesu Supervisor Compliance Management URA, Mr. Kwebi Haraube na Kik Chitunzi w'empapura z'amahurire, Mr. Muhumza Apollo owabali ya Stint Hardware kandi nibija kutayisibwa Vincent Mujurezi. Program eji netandika shahina ezakasheshe. Rukundo ninga shilafu Sishina ni kushaba na nyenda tufune connection yona niwe abo nabo bari mwaka huki iwe no baso utakora okikiriza no mukazi akakora ebrema yotujine Eliet izwi omuzano oguzanirwe gutebekanisibwa mu runyankore kushemeza nyenda kwereza business card yanjye. Mr. Secretary. Yes please. Chinkwetagisa kusanga hantu kuona kuba ky'omulimu Koko mushura kati n'emico mibi nawe yajya mu kusa kutunga emeremu batubara abanyesera mulimu sweetheart kandi ibi wabigarukamo Question I think is up for the academics. No what I think. Rukundo neza n'urukubanza kusira wakashatu shayinaze kiro kandi garukwamo urukubanza kusira wakashatu shayishatu n'icweka zihangwe aha TV